Edin Leđić dobio je 58.097 vaših glasova. To je to. Od srca hvala, treće mjesto u ovakvoj generaciji Zvezda Granda. Ja sam zaista ponosan. Hvala svima, čao! Ostani tu. Molim sve kandidate da dođu ovamo. Neka dođe Lepa Brena i da dođe Marija Šerifović također ovamo. Sad smo došli do odlučujućeg trenutka. Da vidimo. Evo. Gdje je Marija? Mariji smo dodelili čast da da ovu statu. A, je teška. Preteška. Brena će dodeliti ključ od Škode Rapid. Boga mi, 12.500 € nije mala stvar. Plus pobednik dobija, vidjet ćemo koliko pesama. Za svaku pesmu dobija posebno još i spot. Biće specijalni gost 19. augusta na koncertu Željka Maksimovića. I to gdje? Na stadionu Koševo. Wow! Sad me slušajte dobro. Molim vas tišina malo. Drugoplasirani je dobio 70.524 vaša glasa. Ljudi moji, to je više nego prošle godine prvoplasirani. A samo sa jedinim glasom prvoplasirani je pobedio sa 114.804 vaša glasa. Došto ovo bojicama? Da li su baloni spremni? Da li je muzika za pobednika spremna? Da čujemo tu dinastiju koju puštamo godinama kad pobednik, kad proglasimo pobednika.